tuneshejwe no kuba kuri uyu munsi wa muzehe umunsi wa none wa muzehe mukuru. Mu minsi y'umuntu haba iminsi itatu mu ivuka ry'umuntu. Hari umunsi wa mbere wo kuvuka, hakaba n'umunsi wo gushingirwa, hakaba n'umunsi wo gupfa, wo kurangiza. Ariwo uyu nguyu tugezemo. Uyu muzehe amagambo yiwe twamuvugaho ni menshi. Twabanye nawe imyaka myinshi. Twabanye nawe imyaka 48. Murumva namwe amagambo ibikorwa by'iminsi 48 ni byinshi. Amagambo menshi cyane. Ariko kuri urwo ngubwo turavuga amagambo y'ingenzi kuko muri myaka yose ni menshi yakoze. Uyu muzehe yari umuntu ukomeye. Izina niwe muntu. Yari umuntu w'ingirakamaro. Twabanye nawe mu bihe bigoye. Mwacu mwaruresha. Nitwe twagira amahirwe kubana nawe iminsi myinshi. Abandi bose turavuga turi benshi, ariko abandi bose aya mahirwe ntibayagize yo kubana nawe iyo minsi yose. Ariko jewe n'abakecuru hariya nitwe twabanye nawe iminsi miremire ihagije. Uyu muzehe imirimo yiwe yari umugabo ukundwa n'abantu. Yari umugabo uzi guturana n'abandi. Muri iyo minsi yose yabayeho, hari iminsi imwe yabayeho yo kutemera Imana, y'umupagani, ari umunywi w'inzoga. Ariko umunywi w'inzoga yose yabayeho, nta munsi nigeze kumva ngo mu nzoga siwe yanyoye ngo hari umuntu bakoroganye, ngo hari umuntu bagiranye ikibazo. Ikindi cyongeyeho, cyo kimuranga yuko uyu muzehe yari umuntu muzima. Ikindi cyongeyeho, habaye igihe kimwe abantu bose barabizi, muri Kongo aho dutuye, twari dutuye ahantu hakomeye, ahantu h'intambara nyinshi. Uyu muzehe abantu bose babashira ku rutonde kuza barara uburinzi barinda abantu. Uyu muzehe nta munsi n'umwe nigeze kumva bavuga muzehe ngo bamuvuge ngo yishe itegeko, kuko hari benshi baga bisha amategeko bigatuma banyagwa amakoko n'amahene n'ibindi byinshi, bakara amapirizo. Ariko uyu muzehe nta munsi n'umwe yigeze arara muri iyo pirizo. Biboneke yuko yari umuntu utunganye. Icyongeyeho, uyu muzehe hari ikintu mu butware, mu bami, mu bashefu, nta munsi n'umwe zo kuba muzehe ngo yaboshwe, ngo yimanye igitoro cyangwa ngo yaje gutanga umusanzu wose wo mu itorero, ntabwo wo muri leta. Ariko ntabwo zose ntabwo nzi kuzumva muzehe abikora. Uyu muzehe yari umuntu mwiza. Yari umuntu mwiza. Hari abantu benshi jewe insi bamugabiye inka bakazashyira mu inkubwe, bakagira gatatu kabiri bamugabira. Nawe mwumve, iyo umuntu wabi uri muntu inka kabiri abafite icyamuca. Kandi ikintu cyongeyeho,
uyu muzehe yari umugwaneza, yarahingaga, yahinga, hari abandi benshi izi n'imirimo yakoraga, yari umworozi akaba n'umuhinzi. Muri iyo minsi yose hari umunsi yagaza afata iminsi imwe yahinga, akatira abantu, asasura abantu abagowe, akabahereza imirima. Izo ngizo ubwo buhamya ndabona bari benshi, ndabona koko muzehe yakoreye abo bantu ibyo bintu. Uyu muzehe sinababwira abantu bose abaturanye wacu, umwana wacu no mu gihugu cyacu, nta muntu n'umwe wamuvugaho ijambo ribi. Ndabizi neza kuko bo muhamya amagambo yose mazima meza atunganye. Kuri ubwo haba mu minsi itambutse ararwara, amaze kurwara ageze hano, ararwara cyane ngo aranishira iwacu, byamugomba kuba agera hano. Ariko nk'ubwo tukiri aho ngaho hari abo shimira bagiye bakora ibikorwa byinshi kuri we. Iwacu habaye intambara mu minsi ya nyuma, iyadusenyeye tugahunga twaza hano. Ndashimira umuhungu wabo ari umubyara wacu muri Sebitereko Arembe. Uwo musore twahunga yagera aho tugeze, akagenda akamuja kuri moto, akamuzana akamuhisha, tukagenda akirugenge mu gihuru, intambara yashira akaja kumutora. Uwo muntu Imana izamuhereze umugisha kuzo yakoze. Undi ndashimira Moise, ari we yasadiyeho kuri umunsi wa none. Moise nawe yaraje amufata neza, n'umudamu wiwe bamufata neza, baramucumbikira. Kuri ubwo Imana izabahereze umugisha. Ikindi shivugaho, ndavuga kuba abakecuru mwihangane. Abakecuru twari kumwe biriya, twabanye na biriya, twahunganye nabo, mwihangane, turi kumwe mu bihe byose, tuzabana nabo. Abamugwajije bakamugwaza, mukecuru bakamugwaza kugeza igihe arangiza ku munsi wiwe. Ababyeyi nabo Imana izabahereze umugisha. Ahasigaye muzehe Imana imuhereze ahantu yajyaga bukeya, hatoya yajya kwibagirwa bukeya. Ahandi nsubira bukeya, inyuma bukeya, uyu muzehe habaye igihe kiraba cyo muri Kongo, abantu bakaza barara uburinzi. Umuzehe yaraye uburinzi neza, akora akazi kiwe neza, no mu gihugu akora neza. Kuri uwo ngubwo Imana imuhereze iruhuko ridashira. Murakoze. Ndangije nshimira Imana kuko yaduhaye umwanya, ikaducira inzira, tukaza kuri uyu munsi mukuru wa Tomaso. Nshimiye Imana cyane, nshimiye n'abana banihanganishije, bakampa umwete wo kuza nkabasanga, tukazana nanje ngaherekeza Nyamurorwa, tukazana na Polina, tukaza ku munsi mukuru wa Tomaso. Imana nishimye. Nshimiye Imana kuba ngeze aha ku munsi wo gusezerera Tomaso. Twavukanye turi benshi, bakuru biwe bararangije, murumuna wiwe ararangiza, ariko ntawe nabonye amahirwe yo kuja guherekeza. Ariko uyu nguyu Imana yakiriye inzira iza kumuherekeza. Imana ndayishimiye, nishimye. Nshimiye Imana uyu mugabo yabayeho mu bihe bigoye. Turavuka turi inyuma ye, twese turabyara, ariko iwe arahebura. Ariko nyuma yabwo Imana iza kumucira inzira, aza kubona abana. Tomaso abona abana, Imana irabamuha, arabarera, arabahingira, arabarera, arabakuza, arabayigisha.
none kuri uyu munsi akaba yabanjirije atari bo bamubanjirije. Muri iki gihe umuntu asigaye abyara abana akaba ari bo bamubanziriza, agasigara apfa nabi abana baramubanjirije. Ariko nshimiye Imana mu gihe yabamuhaye mu zabukuru, ariko akaba abasize bakihari. Imana nishimye. Imana yamugiriye neza, ababona mu zabukuru, arabarera, arabashingira, arabigisha, ishongeyeho none baramuherekeje. Iyo ni ishimwe rinini. Imana nishimye. Ishongeyeho uyu musaza wanje yari inshuti yanje, yarankundaga cyane, yarankundaga, twarakundanaga, twaraganiraga tugashikirana, akambwira amagambo naje nkamubwira ndi, yari inshuti yanje yo ku mutima. Nibuka igihe ngiye gutinyuka, Thomas yarambwiye ngo bamuciriye ibintu ngo ariko arampeza ibindi by'urukundo. Thomas angurira ikirato cy'urukundo, asezerera neza, ampeza imihango yanje yose. Thomas aranshingira, baransezerera n'abakuru be, baramfatikanya, baranambika, bandeze neza, yandeze neza. N'abakuru be baradufatikanyije, baraturera, turakura, baradushingira, kugeza uyu munsi natwe dushingiye abacu. Nshimiye Imana ko Thomas asize umuryango, asize umuryango utari muto. Afite abuzukuru, afite umwuzukuruza, akaba apfuye aharurirwa abantu bashika muri 30. Iyo ni ishimwe rinini. Imana nishimwe. Twari twarihebye tukavuga ngo iwe azapfa ntacyo asize, ariko Imana imuheza iminsi myiza, aza kubabona. Imana yakoze ibikomeye. Nshimiye Imana ku bana bamwitayeho, inzu ya sokuru yose, inzu ya data bamwitayeho cyane. Abana babongera bamwitayeho, yavurishijwe ibintu byinshi, baragerageje, ntako batagize, bishwa be baragerageje, ariko ntibugarura umunsi. Arwara indwara igihe kirekire, kuvuga ngo Thomas uyu munsi yarangijeho, yaragize imyaka ishira 5 aryamye hasi, ariko ntibamuhararutse, baramwihanganira. Thomas apfanye amata mu kanwa, Thomas apfuye atiganyiye, bamukoreye ibishoboka byose. Thomas apfuye afite isuku, ntiyiganyiye. Thomas ntiyishwe n'umukeno, agejeje ku munsi wiwe. Abuzukuru be n'abuzukuruza baramuherekeje, bamugirira neza, bose baramuheza ibyo kumuvuza, bamukorera ibishoboka byose. Ariko akarusho, Rwigina yaruhije wose. Rwigina aramwihanganira, aramurera mu zabukuru no mu ndwara yiwe, kugeza uyu munsi akaba amusezereye neza. None kuri uyu munsi tumwifurije iruhuko y'abera n'umuzuko w'abera. Imana imwakire mubera. Mwiriweho neza, mwiriwe. Turashima Imana kuko turi aha ngaha uyu munsi kubwo kuza guherekeza mwene data Thomas, umugabo ukomeye. Jewe uyu nguyu uhayavuga nitwa Rabani Mwambaza. Uyu ni mwene data, ni mukuru wanje. Ndashima kuko tugeze kuri uyu munsi we wa nyuma asezera isi. Uyu ni mwene data twabanye neza kuva akiri mutoya, nanje ndi mutoya, ni mukuru wanje ari imbere yanje, ariko twabanye neza. Mu minsi yatangiye iwe yabanje kugira umugisha mukeya, ntiyashoka abona abantu, ariko Imana yaramwihanganishije agera ku mbuto y'abantu. Ubu ngubu ntiyipfanye, yasize imbuto y'abantu. Turashima Imana yamufashije ikamurinda kugeza abonye urubyaro. Turashima Imana yamwihanganishije muri iyi minsi, yaragize iminsi ababaye, yarwaye iminsi itari mikeya, myinshi cyane. Kuza kumusura ugataha wavunitse kumubona uko ameze, ariko ejo bundi Imana iramuruhura, iramuyibuka kubera imirimo myiza yakoze. Twabanye neza, jewe twatangiye kugabirana nawe tukiri ingaragu, niwe wabanje kungabira. Hanyuma nanje maze kubera mukuru mbona kumwishyura.
ariko niwe twarakundanaga twabanye neza nk'uko umuntu ashaka nk'uko abantu bavukana bazabana. Yari umuntu mwiza. Kubera ibyo ngibyo Imana kubera imirimo myiza yakoze, Imana iramwibuka ibona ko adakwiriye kuguma kuba hariya ku musego, kuguma kurwanira kuri uriya musego, ikunda kumuruhura. Ejo bundi batubwiye kuko yarangije, twari twaraye dusenze mu ijoro duhaye tuvuga ngo Imana izomufashe aruhuke. Twumvise kuko yarangije, twumva dushimiye Imana cyane. Kugeza kuri uyu munsi tukaba turi ku munsi we wa nyuma wo gusezera isi, tuje kumuherekeza. Bitumereye neza guherekeza mwene data uyu munsi, kuko Imana yabonye ko ari ngombwa kwigire kumujana akareka kumba kubabara kuriye. Imana yagize neza, turayishimiye kandi turamushimiye mwene data, twabanye neza nta kibazo na kimwe. Imana imwakire mu buruhukiro bwayo kandi Imana imuhe umuzuko wabera. Murakoze cyane. Muraho neza abatwumva. Yitwa Pasitori Sebayizi Zaburoni. Muzehe wadukuwemo ni data wacu uvukana na data. Yaragize iyi minsi arwaye aruhijwe n'umubiri, ariko turashima Imana kuko yaruhutse. Muzehe yarwaye ari mu gihugu cya Kongo, ahantu hari intambara, ahantu bahunga adafite uburyo bwo guhunga. Yarabaye pararize, ariko Imana yakoze ibikomeye, abasha kuva hari aho yari atuye mu bibogobogo atishwe n'abagizi ba nabi. Nubwo yageze muri iki gihugu arwaye, ariko kuba agejeje uyu munsi akaruhuka mu mahoro, tukaba tugiye kumushyingura mu cyubahiro, turumva tubishimiye Imana. Muzehe twabanye neza, twakuze tujiruka dusanga tubana. Yadutoje byinshi, umuco wo kubaha umuryango ndetse no gukorera umuryango nk'umuntu nyine uwushinzwe. Igihe kiza kugera 94 twe turatandukana, tuza muri iki gihugu cy'u Rwanda, aho twari tugize igihe kitari gitoya. Intambara rero y'abiyogogo ibaye nibwo yaje, ariko yaje nyine n'ubundi tuzi ko yarwaye atagira imbaraga zibasha kumuhagurutsa. Ndagira ngo rero mu by'ukuri ntizimbye mu magambo, ibyo tuvuze ubuzima yanyuzemo bw'uburwayi, aho yari ageze, yari kuba yariciwe na ba mayimayi mu nzu cyangwa bakamutwikira mu nzu, ariko kuba yaraje uyu munsi akaba arangije urugendo rwe rwo kuba hano ku isi, akarangiza amahoro, tukaba tugiye kuzamushyingura mu cyubahiro. Tugushimiye Imana. Nkaba nkomeje kwihanganisha umuryango, mukecuru wasizwe, abana, natwe twese ndetse n'abaturanyi turabihanganishije. Mukomere, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo si uzadusanga ahubwo nitwe tuzamusanga. Murakoze, murakarama. Imana kuba kuri uyu munsi mukuru wa Tomasi. Rero amazina nitwa Dorikasi, ndi mushiki wiwe, ndamukurikira ubwa kabiri. Tomaso ni inshuti yaje cyane, twarabanye neza, turabana cyane imyaka myinshi. Tomaso yandereye abana banje ni muwe birukiraga, nanje nakenaye ikintu akaba ari mu ngenda. Twari duturanye umuturano mwiza cyane. Bukeye afatwa n'indwara, ayirwara imyaka myinshi, turahunga. Ariko umunsi nahunze mbasiga inyuma, namanza mvuga ngo bazomutwikira mu nzu, ariko Imana ishobora byose. Ndashimira muramukazi wanje Odiya, yakoze inshingano zikomeye cyane. Yamurwanyeho, ntabwo yamutereranye ngo amute mu gihuru, ntabwo yamutaye mu nzu ngo bayimutwikiremo. Aramwihanganira mu bikomeye mu bita, kandi nibo bamanutse ba nyuma, nta wundi muntu nyuma yabo wamanutse, kubera yuko yari afite ikimuga. Yaje nyuma y'abandi bantu bose. Abari bafite amaguru twarirutse turahunga,
ariko we yaje nyuma y'abantu bose. Ariko nanone aramusindagiza aramuhurusa hano mu bana, natwe twese ariho turi twumva tuguwe neza. Turishima cyane yuko Tomaso adahiriye mu nzu. Hari abari bafite abana babo iyo ngiyo, abenshi bahiriye mu mazu, abandi baguye mu bihuru bishwe n'inzara, kubera yuko babasize mu bihuru ntibabona uburyo baza kubasahura. Ariko nanone bigeze aho Tomaso ararwara cyane, indwara iramurembya, ariko yaremba kubera yuko ari inshuti cyane twakundanaga, kandi atakibasha kuvuga, ariko yavugaga mu marenga akababwira ngo nibampamagare. Umunsi amerewe nabi wose akababwira ngo nibampamagare. Naje sinazaga ntindiganya, iyi nzira nari narinogeje iminsi yose nkaza, kandi nshimira n'umwana wanje waza gumfite ikekuza iminsi yose. Ndamushimiye cyane, nawe Imana izomuha umugisha. Ariko habaye ejo bundi dutangije umwaka mu kwezi kwa kwanza, mpitamwo kuvuga ngo nze kwicara iruhande rwa Tomaso, n'umukozi wawe yari yagiye. Ndaza ndahitamo ndavuga ngo nze kwicarana na Odiya, nzicara kugeza igihe Tomaso azarangiriza. Nimba kimara umwaka nzawumara hano, kandi nimba ari iminsi ibaze nanone nzayihanganira tubane. Tomaso turamurwaza na Odiya kugeza aho yarembye, umwaka adaturuka mu rubavu rumwe undi mu rundi, nkamufata ijosi nkamuramiza akerera. Umunsi yamize, umunsi atakamize, ariko urwo rugamba turarurwana dufatikanyije na Odiya. Ku munsi wa nyuma Tomaso yaradusezeye. Ntiyagiraga amaboko, ntiyarakigira amaboko yo kurengeza, ariko uwo munsi yarengeje ukuboko aguheza Odiya aramusezera, aramubwira ngo nambwire naje. Arabyutsa aho nari ndyamye, naje ndagenda ndamusezera, arakurengeza aransezera. Ndamubaza ngo ese ko dusezera ugiye gupfa? Yavugishaga amarenga, yama yemeza umutwe ngo agiye gupfa. Tomaso yaradusezeye yagiye neza, twaramwihanganiye ibishoboka byose kugeza ku munsi yarangije. None Tomaso tumwifurije iruhukiro ry'abera, kandi nzahora mukumbura iteka ryose. Imana imuhe umugisha. Turashima Imana yacu yo mu ijuru, yatugiriye neza, katurebera umurwayi wacu. Umurwayi arwaye arembye, ariko akabona baramurwaza neza, baramuvurisha, baramuzigama, bamuhereza icyo arya n'icyo yambara. Aho ngaho turahashimira Imana ishimwe. Icyongeyeho, Tomaso yari umuntu mwiza cyane. Ije bareze n'abashiki babo n'abarumuna babo bose ndabarera, ntabwo nyabinubye, nyabarereye hamwe n'abanje. Ndabarera barakura, barashaka, abandi barashaka. Ibyo byose ni ubushobozi bw'Imana. Imana ishimwe. Nazaga mpinga, nkahinga nkeza, kabaha icyo barya, ntibaburaye. Sinagaburiye abanje ngo abandi baburare, nabagaburiye hamwe, bararya, barakura, barubaka izabo ngo n'ubu barubatse. Imana yo mu ijuru yakoze ibyo byose ihimbazwe. Ikindi nongeraho, njyewe nararwaye, ariko iyo mba nk'umuntu ukiri muzima, Odiya yambereye umwana mwiza cyane, atari ukuvuga ngo ni bukeya. Yari nk'umuntu ukiri nka mutoya, niwe wavuze ngo nagende bamurere, nibamunanirwa bazamumpe, areke kurira, areke kubabara, areke kwiganyira. Ariko si byose simbishoboye, ariko abana mfite, abuzukuru n'abana mfite,
bazomurera ni ukuri bazomurera areke kwiheba ngo babare bazomurera bariya abana ba Tomasi bazomurera ababa mu kazi babo bazomurera abacu bazomurera ikizatuma bamurera ni amahoro yageze amahoro adasanzwe yageze amahoro arenze abantu b'ubu bageze ubugome bagaburira umuntu kabiri bagasanga bamaze ibiri mu nzu hamwe n'Imana Imana imurinde icyongeyeho aremera asenga Imana ava mu nzoga asenga Imana none icyo twifuza cyane ni uko yavuye mu nzoga Imana ikaba imuhaye ubuzima butazoshira aho ngaho hose Imana imurengere Imana imuha ubuzima bwiza atazashaka kwiganyira kandi ngo asubire yiganyire Imana imuha umugisha hamwe twese Imana iduhana umugisha natwe twese iduhana umugisha Imana yo mu ijuru ishimwe. Murakoze cyane kubw'uyu mwanya wo kugira ngo tuvuge muzeho bukeya. Ndashimira Imana nshimire n'abantu. Ndashimira Imana kuko yabanye natwe tukaba tugejeje kuri uyu munsi wa muzehe wa nyuma tumuherekeza twese abana biwe twese tukiri bazima. Imana ishimwe. Ndashimira rero abantu bagize uruhare mu gufasha muzehe mu gihe cye cy'uburwayi. Ndashimira mwene data utari hano bita Sebitereko kuva muzehe atangiye kurwara niwe bari kumwe twe tumaze kumanuka muri ibi bihugu. Sebitereko niwe wasigaranye nawe yarwajije muzehe amubaho amukorera ibishoboka byose iby'umwana yokorera umubyeyi we. Sebitereko hari ndamushimira. Muzehe amaze kumanuka ageze inahangaha yahitiye hano kwa Moise mu burwayi bwe. Moise yaramufashije aramurwaza uko yarashoboye kugeza kuri uyu munsi wa nyuma. Nagira ngo nsoreze aho ngaho wenda nshimira reka nze gushimira n'abandi twazanye abantu twatabaranye twaturukanye Uganda barimo muramu wanje Orida barimo na mukecuru Mushenge. Reka nshimire na mukecuru nyina wa Gitinywa wabaye kuri muzehe hamwe na mukecuru bose baramurwaje bamubaho kugeza kuri uyu munsi arangije. Ndabashimiye Imana ibamugisha. Muri uyu mwanya nagira ngo mvuge mfata umwanya mutoya mvuga ku mateka ya muzehe n'imibanire yacu nawe. Jewe navutse muri uyu muryango mu 1993 nibwo navutse muri uyu muryango nkuvukamo maze kubura umubyeyi. Data yaramaze gupfa ariko mu by'ukuri kuva tuvutsemo muzehe yatubereye umubyeyi. Twari batoya nashatse umugore wanjye dufite imyaka 14. Muzehe atubera umubyeyi. Muzehe aradukamira. Ico gihe data yaramaze gupfa muzehe afata inka ziwacu araziragira arazorora. Muzehe araduhingira kubera ko twari abana twashakanye na madame turi batoya. Muzehe araturera imyaka yose. Mu by'ukuri yaratureze aturerana n'abana bacu. Muzehe ntitwobona icyo tumwitura gusa imirimo yakoze ni imirimo idasanzwe. Yaratureze turakura arongera turana n'abana bacu. Muzehe amaze kurwara ageze ino aje kwivuza bwa mbere nanone tumaze kubona kuko amaze kugira intege nkeya naravuze ngo muzehe ntazoguma wenyine iriya mfata umwana wanje wa gatatu ndamumuheza kugira ngo bazabane kubera ko yatureze. Nubundi barabanye igihe kitari gitoya. Muzehe wenyine arongera aravuga ngo reka umwana amanuke kugira ngo akomeze amashuri. Uyu munsi rero turi ku munsi wanyu wa muzehe. Muzehe yadukoreye imirimo myiza kandi myinshi. Ntabwo twabasha kuvuga amagambo yose muzehe yagiye atugira neza ngo tuyarangize. Ndibuka umunsi umwe reka ryo jambo ryonyine mvuga kuko ibyo yakoze ni byinshi. Yaraduhingiye, yatwororeye inka, yakoze ibintu byose umubyeyi azakorera umuntu. Ariko tumaze gutandukana nabo twatandukanye nabo muri 1996 duhunga twe tujya mu Rurambo kuko niyo famiye yari iri nini. Tugeze mu Rurambo nubundi byaje kwa ngombwa ko tugaruka tugasubira mu Yogobogo.
tugeze mu bibogobogo muzehe yarambwiye ngo mwana wanje waje wagize neza kandi kongera kugaruka tukabana. Arambwira ngo mfite inka zanje kandi nsingweza ngo nkubwire ngo ngwino ngo ngwaye inka. Arambwira ngo mu nka ziwe zose jewe ngende mfite mu inka nshaka, ariko we nk'umubyeyi yanshimiye imfizi yari irimo, anshimira n'inka y'ingumba yari irimo. Arambwira ngo wowe nk'umwana wanje jewe izo nka zombi nizo no guhitiramo zoshobora kugufasha mu buryo bw'ubuzima. Mu by'ukuri muzehe ampitiramo inka, imfizi ye n'inka ye y'ingumba. Arambwira ngo mpite mu yo nshaka, jewe nje nyine nza guhita mu yo nka y'ingumba. Muzehe yadukoreye byinshi tutobasha kuvuga uyu munsi ngo tubirangize, ariko muzehe yatubereye umubyeyi mwiza, yaratureze aturerana n'abana bacu kugeza kuri uyu munsi. Ndashimira mwene data Moise muramu wanjye. Muzehe amaze kuza, Moise yaramufashe, nabivuzeho mbere. Moise akora ibintu byose ibizo natwe wenda tudashoboraga gukora, Moise yarabikoze. Moise Imana imuhumugisha kandi Imana yo mu ijuru imugire neza. Kubyo Moise yakoze mu by'ukuri natekereje mbona ntaco twomwitura kuko Moise yadukoreye ibintu bikomeye. Dutekereza kuko twabivuganyeho na madame ko Moise tugomba kumuheza inka. Moise tumuhaye inka ku gikorwa yakoze, Imana yo mu ijuru imuhumugisha kandi Imana yo mu ijuru ikomeze imugire neza. Mukecuru waturereye muzehe akamurera mu bibazo, muzehe mu guhunga mu bibogobogo byari ibintu bikomeye. Mu burwayi bwa muzehe bwabaye burebure, muzehe arwara igihe kitari gitoya, ariko mukecuru aramwihanganira. Mukecuru wacu turamushimiye, ni umubyeyi mwiza. Reka mubwire ngo ahumurike, turi kumwe nawe. Uburezi baduhaye we na muzehe ntabwo twabwibagirwa. Mu by'ukuri muzehe na mukecuru natwe tuzamurera kandi nawe dusoze neza ibihe byiwe. Mukecuru ahumurike kandi akomere, turamuhumurije nk'abana be kandi tuzamuba hafi muri byose, tuzabana nawe, turaza kuvugana nawe, impano yiwe tuzayimugezaho. Mu by'ukuri umubyeyi wacu yadukora ibintu byiza. Muzehe rero turamwifuriza iruhuko ridashira, Imana ikomeze imugire neza. Turashima Imana kuba kuri uyu munsi mukuru wa papa. Biragoye kuvuga ngo abantu bavuge ngo barashima Imana babuze umuntu, ariko kandi biravuga ngo mu bibaho byose dushima Imana kuko mu kuboko kwayo niho tuzatwakirira byose ibi ni byiza. Turashima Imana kuko tugejeje kuri uyu munsi wo guherekeza papa. Ubuzima bwa papa titwobuvuga ngo tubushobore. Papa yari umuntu mukuru muri twe, yari umuntu mugari muri twebwe. Ni nka kwa kundi kw'igitabo kinini cyane tutobumbura ngo tugisome aka kanya tukimara, ariko turavugaho gatoya, ni ukunoshaho gatoya, ariko ibyinshi biri mu mitima yacu. Turashima Imana yamuruhuye. Papa yararwaye arababara, natwe turababara, turabazwa n'ukuntu ababaye. Tugeze igihe cyo kubwira Imana ngo Mana, nimba utamukijije umuruhure aruhuke. Imana irabyumvira bikora, turayishimiye. Nubwo gutandukana n'umuntu bigoye, ni ukuri mu kuri twarabisengeye, ku giti cyanje narabisengeye. Narazaga nahagarara rero ukuntu ameze, ukuntu atabasha kuvuga, ukuntu akureba gusa akakurebesha amaso, kumva umutima wanje wuzuye agahinda, kavuga ngo Mana umuruhure. Ariko barambwiye ngo ararangije, umutima wanje urikanga, numva mpinda igitengo cyinshi, ariko nza kwibuka ko ari gutandukana niko biza bimera. Rero Imana yamukunze ikaba yamujanye, turayishimiye. Taravuga kuri papa, ndabanza nshimire mama mudogo. Mama yakoze ibintu bikomeye. Mama buriya ni intwari itangaje. Mama yarwajije papa, amurwariza muri kino gihugu. Namwe muzi ko abantu baho bose ari abanyamirimo, bagenda bakaja mu mirimo yabo, ariko aramurwaza, amurwaza neza. Papa akaba arangije agifite isuku yose. Papa akaba apfanye isuku,
akaba apfuye bataramwinuba. Izo zose turabikesha mama kuko ari we wamubaye hafi. Ndagushimiye mama, ntacyo nobona mvuga kingana nuko mpaye numva muri jewe nagushimira. Ariko Imana yo mu ijuru izishimira mu mutima wanje, Imana ikumpera umugisha kandi mwinshi. Ndashimira Papa Ziraje. Papa Ziraje yakoze ibintu bikomeye bitoshobora buri muntu uwo ari we wese. Kurwaza umuntu ugeze muri iriya myaka akayirwaza, akamurwaza atabaho ari umunyakazi, abyuka agenda. Hari igihe nazaga amuhamagara amubaza uko yaramutse, akambwira ngo nta mwanya mfite wo kukwitaba. Ariko ndagushimiye mwana wa mama, wakoze ibintu bikomeye, wakoze ibintu byananiye benshi, wakoze ibintu bitoshobora benshi. Mu gihe abantu bamwe bata ababyeyi babo hanze bakavuga ngo nimusohoke singushaka, wowe ukaba warihanganiye umubyeyi wacu ukamushinguye mu cyubahiro. Ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Ubuzima bwa papa, namenye ubwenge nsanga papa ari umugabo mukuru. Kimenya ubwenge nje sinazaga menya gutandukanya papa n'abakuru. Nazaga mbona bose ari abantu bari aho. Mu bwenge bwanje naje kumenya gutandukanya ko umwe ari papa mudogo, undi ari papa mudogo, undi ari papa nyuma cyane. Ariko tangira kumenya ubwenge sinarinze kubatandukanya. Turakura, tubana neza. Papa yagiraga imbabazi. Papa yaradukundaga. Ku giti cyanje mvuge ngo papa yarankundaga. Mu buryo nazaga nshika habe n'ahantu atabasha kuvuga, inje kumusura, inzi ngo nije umusigira isabune kibura s'isukari yo kumuha. Yamara agakora mu mufuka akavuga ngo ufite tike mwana. Izo ni imbabazi yagiraga zamuteraga gukora izo ngibyo. Akamubwira ngo nazanye tike, akambwira ngo nta mwana uzugera iwabo ngo areke kugenda ngo bamutekereye. Yakoze ibintu byinshi bikomeye mu buryo umuntu yazaga akamusanga haryamye atakibasha kuvuga, akakureba gusa, ariko waje gusohoka agakora mu mufuko ngo akira ujana itike. Ubwo ni ubuntu papa yagiraga ubuntu bwinshi, yakundaga abantu, yaradukundaga. Ku giti cyanje jewe navuga ngo nije yakundaga kurusha abandi, kuko nazaga ndeba ibintu yankorera nkibaza ngo suko n'abandi nuko, ariko n'abandi niko, ntabwo ari nje nyine kuko atarobanuraga. Papa yagiraga urugo rwiza, yagiraga umuco mwiza, abifatiganyije na mama, kuko ntiyogera imico myiza mama ntayo afite ngo bikunde. Ariko umuco mwiza yagiraga n'urugo rwiza yagiraga yabifatikanyaga na mama. Rero Imana yo mu ijuru kubimujanye uyu munsi ko turabura nk'icyo twavuga. Ikindi nshima mu Imana, ndashima Imana yuko papa yapfuye ari umukirisitu. Hari igihe nabonaga atemeye neza, adafashije, nkavuga ngo ese uyu muntu uku ni gute. Ageze hano naje kumureba, ikintu namubajije cya mbere naramubwiye ngo ese wemeye Imana? Arambwira ati naremeye, narakijijwe, naremeye. Ndamubwira ngo ugende ugume utunganye, iminsi ayihaye ije ntituhazi. Mbwira mama mudogo, ndamubwira ngo ugende urwaze gikirisitu, kuko umuntu uko ameze umunsi ni umunsi yogenda. Kuba arangije uyu munsi akarangiza ari umukirisitu, akarangiza nta jambo afitanye n'abandi bantu, akarangiza nta jambo afitanye mu rugo rwiwe, akarangiza nta jambo afitanye mu rugo, ndabishimiye Imana ishimwe. Ubundi kandi ntibagoye gushimira Demayi Mama Ziraje, nawe yakoze inshingano zikomeye. Ntabwo Papa Ziraje yari gushobora biriya bintu byose wenyine adafatikanyije na Mama Ziraje. Rero kuba yarakoze biriya bintu, bakaba badushinguriye umusaza mu cyubahiro, umusaza wacu akaba apfanye isuku, umusaza wacu akaba apfaye ameze neza, tukaba twaje kumuherekeza. Ndabishimiye Imana ishimwe. Nizo byose rero ndamwifuriza iruhuko ridashira n'umuzuko w'abera. Murakoze. Ni ugushima Imana kuko tubaye kuri uyu munsi mukuru wa muzehe. Muzehe mubona uyu ngubu, njyewe ndi umukazana wiwe.
nitwa Nyirabirori. Ndashima Imana kuko twabanye na muzehe, twabanye mu bihe yari arwaye, twaraje turamwakira, tumwakira neza, nta kibazo twagiranye. Nshima Imana kuko muzehe yari adukunda nk'abana biwe. Muzehe yakundaga abantu, muzehe yabanye n'abantu neza, muzehe twamuvugagaho ibintu byinshi. Muzehe mu burwayi bwiwe ageze aha ngaha twaramwakiriye, ninjye twabanye n'umugabo wanje, turabana mu rugo, turamwakira, turamutunga, turamuvuza mu buryo bushobotse bwose. Ni ukuri dushimye Imana kuko muzehe atabarutse kuri uyu munsi ari twebwe tumufite. Dushimiye Imana, Imana ishimwe. Ni ukuri dushimiye Imana kuko muzehe nta kibi twigeze tumubonaho. Muzehe twabanye nk'abana biwe, yaratureze neza, natwe tumubera abana. Ni ukuri dushimiye Imana, Imana yo mu ijuru ishimwe. Dushimiye Imana kuko muzehe atabarutse kuri uyu munsi, nta kibi tumubonyeho, nawe nta kibi atubonyeho. Iryo ni ishimwe rinini rikomeye mu mitima yacu. Muzehe ni ukuri nta kintu na kimwe twamuvugaho kibi. Dushimiye abantu bose babanye natwe, duhereye ku bantu ba hano muri uyu mudugudu wacu. Baradusuye kuva muzehe atangiye kurwara, bakaza buri munsi bakadusura. Dushimiye Imana kuko abantu ba hano bitabiriye kumusura. Muzehe mu burwayi bwiwe ntabwo yigeze yiganyira, ntabwo yigeze avuga ngo wenda ngo ni gute bimeze. Yabayeho ararwara ariko ntabwo yigeze yicuza. Ni ukuri ibyo ngibyo mbimushimiyeho Imana. Nshimiye Imana kuko muzehe nta kintu kibi twigeze tumubonaho. Ni ukuri ibyo ni ishimwe rikomeye riri mu mutima wanje cyane. Muzehe ni umuntu mwiza, yatubereye umubyeyi, natwe tumubera abana. Turamushimiye. Nshimiye famiye yacu y'Abongera. Abongera ni abantu beza. Muzehe yagaza agwara yaremba, nkabona baraje bakaza kumusura, bakaza bose ari abana, ari abantu bakuru, ari abagabo, ari abagore, bose bakaza. Ni ukuri mwa bantu mwe tugira umuryango mwiza. Umuryango wacu w'Abongera ni umuryango mwiza cyane, umuryango dukunda. Ndabashimiye. Nshimiye abishwa bacu. Dufite abishwa beza, dufite abishwa b'inyangamugayo, dufite abishwa bari bamukunda. Ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndashimira Mushenge wamugwajije. Ni ukuri uyu mukecuru yakoze ikintu gikomeye tutabasha kuvuga. Yaramugwajije kugeza ku munota wa nyuma. Ndamushimiye. Imana yo mu ijuru ibimuhe umugisha. Ndashimira mukecuru wabanye nawe. Mukecuru yaramugwajije mu buryo bushobotse. Ntabwo nigeze numva mukecuru yitotomba ngo avuge ngo muzehe ngo ubwo yagwaye. Ndamushimiye. Imana yo mu ijuru ibane nawe imuhe umugisha. Mw'abantu ibi bintu mukecuru yakoreye muzehe, namwe muzareke tuzabimukorere. Ndamushimiye. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Ndashimira umugabo wanje. Ni ukuri agitangira kuvuga ngo agiye kuzana muzehe, njyewe nyashakaga kumuca intege, ariko nkamubwira nti ese muzehe umeze gutya uzamuzana bizakunda. Aravuga ngo ni ukwihangana, reka tubyihanganire tuzamugwaze neza. Ndamushimira kuko yamuvujije neza, yamurebye neza. Yavaga avuye ku kazi, mbere yo kwinjira mu nzu yabanzaga akagenda akaja kureba muzehe uko ameze, agifite n'ibitabo atari yabyinjiza mu nzu n'igikapu. Ndamushimiye. Ni ukuri hari byinshi yakoze ku bwa muzehe. Ndamushimiye. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Abantu bose bari hano, bose baje kwitabira iyi minsi mikuru ya muzehe, mwese ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Muzehe rero Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Imana ishimwe. Nshimiye Imana cyane ko tubaye kuri uwo munsi mukuru wo muzehe kurangiza. Imana imwimuye imukuye mu isi, turishimye cyane. Ariko biza bigora rero, uyu munsi uragoye, ariko kuva umuntu ashimira Imana kandi ababaye harira biba bigoye cyane.
ariko nta bundi buryo twamenye Imana tuzi kuko agiye kuruhuka. Twashakanye kera maze iminsi myinshi twarabanye tubana neza cyane, tubanza kubura abana, ariko nubwo twababuze hari abazabura bagashwana, ariko two twarabanye turihanganye kugeza ubwo Imana yaduhaye abana. Imana ishimwe, iduheza abana b'abahungu 2 n'umukobwa, turishima cyane. Abana bacu tubarera neza, tubana neza. Hari abantu bamwe baza bagira abana bakavuga ngo abagore babarera nabi batababyaye, ariko jewe nta munsi yabivuze. Twarabanye n'Imana n'umudimu, abana bacu barashakwa turabashingira, abana bacu barabyara bagira abana, tubona abuzukuru, none ubu tugeze kubuzukuruza. Turabishimye cyane kuko Imana itajanye muzehe ico gihe tutaragira abana. Imana iramurinda tugira abana, tugira abuzukuru, none dufite n'umwuzukuruza. Imana yarakoze cyane. Kandi ubundi aho twari dutuye Bubembe twaturanye n'abantu neza, inshuti. N'ubu ntabwo bari bene wacu, ariko n'ubu tuba tuvugana bakampamagara kubera ko twabanye neza cyane. Kandi muzehe yakoze ibintu bikomeye. Twabanaga n'umugabo mutari yari afite abana benshi atagira amata, ahubwo azagenda akabajana abana akamusanga ahaye akamirika, akaza bakamira akabatiza bakama, bagasura abana bakaza bakamira akabashira mu bikombe, kandi bajanye ayandi. Ntawitotombye, ahubwo nasaga mbona bitumereye neza cyane. Muzehe twabanye n'abantu neza, yarahingaga, yari umworozi, yazaga ahinga cyane. Tubaho neza, tubana abantu amahoro, tubana abantu neza. Niyo mpamvu na mukecuru yaje muramukazi wanje, turakundana n'inshuti magara. Nicyo gituma yaje. Hari abavukana n'abandi ariko ntibakundane, ariko we yaravuze ati zoza tubane. Araza turabana, yaturagaze iminsi yose, ariko araza turabana kugeza kuri uyu munsi umuzehe yarangije. Imana yarakoze, Imana imuha kubera urwo rukundo. Twabanye neza, abana biwe n'abana bacu ntabandi babaruta. Dushaka muri famiye yacu nziza, n'ubu turayikunda, turakundana, nta wanga uwundi. Twigeze gushika i Kigali tuba kwa Habyarimana, hari habi hamanuka. Bukeye mushumba araza burundu ati muze mbajane Nyagasambu. Aratujana, yari afite inka ziwe zikamwa, ati muze tugende, muzehe haza kumanywa amata ntazoza agura. Zabona aratujana, twamaze amezi 3 ariko arwaye, ariko akibasha kugenda buke buke. Tumaze kwamara iminsi, muze nawe araza ati aha se aho kwa Habyarimana twabanje kuba hari hamanuka cyane. Akavuga atahanga ntazashobora, kandi icyo yari akigenda ati ngwino bajane muri Ngenda abandi basaza. Ariko tubanza kuja kwa mushumba, twamara amezi 3, kazagenda tuja gukamisha, tuheza muzehe twabaga mu nzu ye, adufata neza cyane, n'umwana mwiza. Yarakoze, habe n'akariya kagara azagenda muni bakamushakiye. Yagize neza, abana bacu ni beza cyane, ntawe twatonganye, ntawe twavuganye nabi, turagenda turatura. Bukeye muzehe aravuga ati noneho ngiye kwa Moise anjane aho ngaho muri Ngenda harambitse, kuko ntibasha kugenda nze ngende. Bukeye turaza, ntabwo pasiteri mushumba twirukanye, ni muzehe wasezeye ati reka njiriye hameze neza ubwo kibasha kugenda. Turaza tuba hano kwa Moise, tuhaba neza. Moise n'umwana mwiza, Imana izamuha umugisha, yakoze ibitangaje. Iki gihe dufite nta muntu yakwishingira kwikorera umuntu nubwo ari se wabo, si kuri bose babikora. Iyo mvuga ati ibintu simbikora, se we ntafite abana, ariko Moise ibintu yabirebye arihangana. Turaza tuza hano tubana neza, none muzehe ararangije, yamwitayeho ntaco atakoze. Twahageze kwa Habyarimana aramujana, baramuvura muri kine birananirana. Dushitse kwa pasiteri nawe aramujana ahandi mu bindi bitaro bya prive, baramuvura birananirana. Tugeze hano Moise arasara aramujana birananirana. Ntaco batakoze, Imana ibaha umugisha. Ivyo yakoze byose, kandi muzehe akaba apfuye ari umukristo. Uzi ko yabaje kuba umupagani akunywa inzoga, ariko buke yageze muri iyi myaka yo kurangiza amenya Imana, aba umukristo. Kandi ubundi yazaga abantu nkamwe se kutabasha kuvuga, ntituba tuvuga se tukakurakaza. Kandi abantu n'abantu, rwaza umuntu nyine rimwe akagutera nk'ubu tukagira nk'umujinya, se tuba tukurakaza. Iboye niba tuba tukurakaza, tuba tukurakaza ukamererwa nabi, utubabarira ati none se nanje mbabarira ati ndababariye. None muzehe yitahiye, yagiye mu ijuru, Imana
uburuhuko ridashira. dushimiye Imana ko tubaye ku munsi mukuru wa muzehe wa nyuma. ndashima Imana cyane kuko twese tubaye ku munsi mukuru wa nyuma wa muzehe. Muzehe yatubyaye turi abana 3, ariko atubyara nyuma, yari yabanje kubura abana tubyara nyuma. Ariko nshimiye Imana cyane kuko muzehe atatubanjirije, twebwe tukaba tubashoboye kumuherekeza ko turi 3. ndashima Imana cyane ku bwa muzehe wacu. Muzehe yatureze neza, muzehe yaradukoreye, muzehe yaraduhingiye, muzehe yaradukunda cyane k'abana be, yadukoreye ibisabwa byose. Twese ko turi 3, nari narashatswe, basaza banje 2 bari bubatse, twese twarabyaye. Ariko muzehe yadukoreye neza k'umubyeyi, abifatikanyije na mama, baratugenzereza mu buryo bukwiriye. Data yari inshuti yanje. Data nabayeho mba umuntu mukuru, ngeze igihe cyo gushakwa ntarabona inkoni ya data. Data akora ibishobotse byose. Data yarahingaga, yari umuntu uzi gukorera urugo rwe kandi ukunda urugo rwe, kandi yari n'umworozi, yari umuntu ushoboye gukora cyane, adufata neza abifatikanyije na mama. Data yari afite urugo rwiza rutarimo ibindi amatiku, yashoboye gutunga urugo rwe neza igihe yari akiri muzima. Data aza kugira ikibazo cyo kurwara, arwara igihe kirekire cyane, ndatekereza kuko ari imyaka myinshi, ariko yatureze neza. Uyu munsi nkaba nshima Imana kuko tubaye ku munsi mukuru wa data, twese n'abavandimwe, mfite basaza banje benshi bo mwa data wacu, tukaba tubashoboye kumuherekeza turi kumwe na mama wacu, twese tukiri kumwe, tugifatikanyije, tukiri mu rukundo rumwe. Ndabishima Imana cyane. Ndashimira abamushenge baturi hafi, basaza banje ntarobanuye bose. Papa Ziraje nawe ndamushimiye Imana cyane, yabashije kubaho tutari turi. Yakoze byinshi cyane cyane, ntoshobora kuvuga ngo ndangize. Ayifatikanyije na mama babikora neza, ndetse na mushenge nawe arabafasha, ibintu bishobora kugenda neza. Bagwaza data neza nk'umubyeyi. Data akaba arangije neza, tumukimukunze, kandi data yakoze imirimo myinshi cyane. Nkaba nshima Imana kuko arangije, tukaba dushoboye kumuherekeza n'ababyeyi bose. Imana ishimwe kandi Imana imuhirukiro ridashira. Nitwa Bigina Moise. Uyu musaza ngiye kuvugaho ni data wacu. Mu by'ukuri amateka ya muzehe twayavuga ngo tuyasoze, ariko turavuga makeya kugira ngo ducunguze uburyo mwete. Muzehe kuva kera kose yari inshuti yaje. Muzehe namenye ubwenge nsanga twaratandukanye, ariko nagumye kumusura aho yari ari Bubembe, ariko dukomeza kuba inshuti. Nihuse mu myaka ya vuba, muzehe bambwira ko yarwaye. Ndamutumiza ngo azaze agerageze ukuntu yaza aze kwivuza. Ntibyashoboka, ariko turabihata kugeza aho muzehe atwemereye. Muzehe yarumvaga cyane, araza kwivuza i Bukavu. Nanone ndavuga ati Bukavu ndumva nje bitari byo, wakwambuka no mu Rwanda bakagupima bakareba ko iyo ndwara yakize. Muzehe kubera ko hari ibihe bibi mu rugo, igihugu cyari gifite ibihe bibi, muzehe aravyanga arataha. Ashitse mu rugo mu Bibogobogo, muzehe arakomeza ararwara. Ndamutumiza ndavuga ngo uzaze, inzu mbamwo tuzayibanamwo, ni wewe na mukecuru nanje na madamu tuzayibanamo ko turi 4. Muzehe haza kuba intambara simusiga. Muzehe aramanuka afashijwemo na murumuna wacu Sebitereko. Ni ukuri Sebitereko yakoze imirimo ikomeye kuri muzehe. Aramanura n'ibaraka
biza gutinda baca mu mazi tubona barahurutse muri iki gihugu cyacu turishima turavoma kive muzehe aduserutseho ntagipfuye tuzakora iyo bwabaga tumuvuze turebe ko muzehe yakira muzehe yahitiye i Kigali twavuye aha tuja kumureba i Kigali turaganira bukeye nsubiyeyo tanga igitekerezo ko muzehe nanone ataba muri Kigali iragoye twajyana tukajya kubana mu Bugesera hari abasaza benshi hariho na mukuru wiwe baheruka gusaza pasiteri Rugohe Rwisariza nuko muzehe arabyishimira cyane araza turabana muzehe yageze aha ngaha agifite akabaraga twaganiriye byinshi ibyo ntari nzi byinshi yarabimbwiye tubana na muzehe ni ukuvuga ngo najyaga mu kazi ni ukuvuga ngo isaha yagera ntaraza muzehe akabura amahoro abaza buri muntu wese arihe nanjye iyo navaga mu misozi nta handi nahitiraga muwe nahitiraga ahari nkamwiyereka nkamubwira ko naje mu by'ukuri muri ubwo burwayi bwa muzehe yararwaye ariko nanone muzehe ntiyigeze yiganyira ntabwo yigeze ataka yararaga nabi ariko bwasha mu gitondo ntabitwereke twamubwira kwa muganga muzehe akagenda ariko atabishaka ati mwabiretse ko mbona none ari kurushwa n'ubusa kugeza aho natiriye umwuzukuru we witwa Sebarundi Efuremu mutira imodoka mujanira irimo uwo munsi twaragowe cyane baramuvuye abazungu ntacyo batakoze ariko muzehe baravuga ngo ntibishoboka no kuja muri CHK twaragarutse na muzehe kugera hano mu rugo tugeze mu rugo naho twiga inama baturangira ibindi bya privé tujyayo ni ukuri twatanze amafaranga menshi cyane atagira umubare ayo mafaranga bishwa biwe baramufashije kwa basebukwe baramufashije natwe umuryango turahaguruka ariko turakora muzehe biranga muzehe akomeza kuremba nanone mu rugo umunsi yarwaye cyane twajya gushaka imiti yo kumufasha ariko muzehe ndamushima ahari muzehe ntiyigeze ataka ntiyigeze avuga ngo ntasho mwankoreye yaravuga ati ibyagomba gukorwa byose mwarabikoze nimureke dutegerezeho Imana kubera ko nje ndi umudive mba nasenze ku isabato abandi bakajya gusenga ku cyumweru tugaterana na muzehe ni ukuri muzehe yari yaguriye Imana muzehe yari yarakijijwe hakaba iyo mujyana hanze ku zuba izuba rikava ryinshi cyane nkamubaza ikintu yafata kuri iryo zuba cyo namugurira muzehe ati ni fanta cyangwa amazi nta kindi ati nta kindi muzehe apfuye yarihanye ashaje yarihanye muzehe kugeza mu minsi ya nyuma icyumweru cya nyuma yuko navaga mu kazi nkamusanga mu cyumba tukicarana mu cyumba ntiyari akivuga ariko agakoresha amasinye y'ukuboko muzehe Imana imucyuye igihe kigeze yari atangiye kubabara cyane atakibasha kwicara noneho hari ukuntu twamwicazaga tukamwegamiza tukamuramiza icyo tumuha ariko ubu byaba bisigaye byaramunaniye ni ukuri muzehe yagize neza yarihanganye nanone akaba mushiki wiwe ariwe shangazi yaraje aritanga ava mu buriri iwe i Kigali araza nanone ageze aho aryamye iwanje arahava agenda asasa imatora iruhande rwa musaza we aravuga ngo azava kuri iyi sima muzehe yapfuye cyangwa muzehe yahagurutse ni ukuri nawe turamushimira muzehe hari inzu arangiza aribo bari kumwe icyo twakora icyo twavuga ngo muzehe tumwifurije iruhuko ridashira Imana iri mu ijuru imuha umugisha imutuza ahera murakoze cyane murakarama ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu avuge amateka ya muzehe muri iyi minota mike kuko muzehe kuri nje ni mugari cyane
muzehe ndi umwana we w'imfura mu bahungu, kuko yatubyaye turi abana batatu, umukobwa umwe. Uwo mukobwa niwe dukurikirana, umukobwa niwe mukuru nkamukurikira, ariko ni njye mfura mu bahungu. Ubuzima bwa muzehe bwaranzwe n'amateka meza, haba mu mibanire ye n'abagize umuryango wacu muri rusange no mu baturanyi. Muzehe yarangwaga n'urukundo, yakundaga abantu bose atavanguye, ku buryo no mu moko yandi twabanaga b'abakongomani, muzehe yagiragamo inshuti nyinshi. Ndabyibuka ahantu twari dutuye hari hafi y'inzira, abakongomani bo mu yandi moko twari duturanye bacaga ku nzu zose, bagaca ku nzu ya mbere itangira mu muhana, bakaza bose babaririza iwacu, kubera uburyo muzehe yari azi kubana n'abantu. Muzehe yagiraga ubuntu mu mirimo ye yakoze, yari igizwe ahanini n'ubuhinzi n'ubworozi. Yarahingaga, yamara guhinga imyaka ye yeze akibuka abashonji. Njyewe ndabyibuka ko hari abantu yakatiraga ibipande by'imirima kugira ngo babashe gutunga imiryango yabo. Ndibuka yagiraga umurima munini w'urutoki. Mu by'ukuri ibitoki njye sinari nzi ko binaribwa. Yabihaga abantu, abaturanyi. Muzehe yari atarakama inka ebyiri ngo akame inka ayitekeshe adatije umuturanyi we amata. Kuri twe abana be yaradukundaga cyane, by'umwihariko nje yari umujyanama wanjye ukomeye. Nta kintu na kimwe nakoraga mu buzima ntabanje kumugisha inama, kandi nawe nuko ibyo yajyaga gukora byose nanjye yangishaga inama. Muzehe yabanje kubura urubyaro, ariko Imana iza kumuha umugisha abona abana. Ubu ashaje adusize twe abana batatu, ni n'umugisha twagize twese. Ahangaha turi twaje kumuherekeza. Twarabyaye, asize abuzukuru, ndetse umwe mu buzukuru be nawe yarabyaye. Bivuge ko muzehe asize umuzukuruza. Icyo kintu turagishimaho Imana, kubera ko muzehe mu by'ukuri ndabizi nubwo yagiye anezerewe kubera ko adusize, kandi aho turi n'abana bacu ikivi asize tuzacyuza. Imana imuhe iruhuko ridashira.